He mea whakarewa, he kaupapa whānau ora I te rangi nei I roto o Kirikiriroa. Hei tā te minita I a whānau ora a Tariana Turia, e hare ia te kaupapa whānau ora, engari nā te iwi ke. Te koroa I whakatūwhera ngā wharekau mātua, hoi anō anei rā te hua o ngā huruhuru o whānau ora. There's other people who see it as a program, so they see everything that's wrong and think that whānau ora should fix it up. Well, the truth is there's already a lot of money going into those programs, and I'm very happy for that money to be transferred over if they want a whānau ora approach to dealing with those issues. He tuhinga ko tahitanga o ngā rōpu e rua ki roto o Kirikiriroa. He tauira tēnei mo te whānau ora. He tauira no te mea e rua hoki ngā rōpu, ka mahinge e nei mahi, ko mātau hoki o te runanga o Kirikiriroa, ana ko te rau awawa. Kua whakautu ngā inoi me ngā karakia, nei rā ngā kupu I mākere mai I ngā kaumātua o rau awa. Support from people like Tariana, that's so important with kaumātua these days. For kaumātua to be able to have a say in their life, instead of being treated like little kids that don't have any brains. He waiata taunaki te minita me te kaupapa whānau ora, he rere kē ki ngā waiata me ngā haka o ngā mema a pitihana ki roto I te whare pāremata. Part of the problem is almost every other program within the government is focused on individuals. So, you know, we talk about vulnerable children. We don't talk about the whānau where really the issues lie. And so I'm not concerned about the critics because they will criticise anything Māori. E ai ki ngā kōrero o Kingi Tāwhiao, mākua no e hanga tōku nei whare. Pōtaka maipi, te karere.